Rupanya sampai Tan. Sebelum buah perundiang Intan mau jawek karena kita berundiang di hadapan niniak mamak kita orang 10 serta dun sanak selingkah duduk rila jemaah kita minta pada beliau. Sambah sujud kita kepada Allah wassalawat kita kepada Nabi. Perundiang kembali ke Intan. Anak jadi buah perundiang di Intan ke baki ambo kini tu panjang bakarek sikit pakai. Dia ambo sikit lo kembali Intan. Tika singkitnya kini tu magai hari di lain hari di pihak orang dua suku. Janji bakarang padan bauku mangko dilapihlah anak muda surangnya berdua nam kailia kemudian ke tengah ke tepi. Nambah capek kaki beringan tangan capek kaki nak menaruang ringan tangan dak macah. Membawaan Syria sakapua rokok sabatang katoran sabuah. Menemui minyak mamak kita orang 10 karik kabiah hipa bisan 100 bearek karang madago. Badi orang sadu itu Syria baca biak pinam bagato. Janji bakarang padan buku Siang babilang hari, petang berjumpaan malam lah tiba di hari semalam nangko. Di hari semalam nangko, hari bayak ketikonan elok. Kalau luan di hari bayak ketikonan elok, janji bakarang berdapati, kara bermuliakan. Labuan Nanggolong lah berturui pasar Narami lah bertampuah. Arah iriang sepanjang jalan tiba simpang lah mengelok, lah tiba di laman tanggo. Kasiat tak kakak lah berpijak, ayat tak ganang lah bercibuak. Janjang bertingkik, bandua di lamiak lah tiba di ruang tengah. Maingong kasuuk kakidah basalam berjawab tangan bertanduk putih hati berkadaan. Lapiat takambang lah bakal duduai ko duduknya lah saidaran. Ko tagaknya lah samparan. Rokok bagi liang pula besok. Pun baktonya lain yang kejadi buah penundiang di Intan ke baki ambo kini itu. Diceliak jauh balayangan diceliak empiang batukian terletak cara nuadat ke tengah. Minta terima suko je bulik namanya jatina suci kami tu lalunya Intan. Intan. Sepanjang buah punya Intan tanta kambu Allah diadek nama pakai Allah dicupak nama isi. Tapi sungguh pun begitu lama Syria lega carano lama kato balega bunyi na rajo kato bayo nama na kato pakai babawa jua pun yang Intan menjapui gabah barinya oleh dalam adek kato boknya pakai Intan. Sampai Intan. Sepanjang buah punya orang ke tengah dan tuan ialah diadek nama pakai dicupak nama isi. Tapi sungguh pun begitu lama Syria lega carano lama kato balega bunyi. Ambo pulau turun di Anikan yang pakai menjadi ambo ke buah barino di dalam adai kata nabi itu kan tu mana lah dulu hati. Yo mana Intan? Dulu buah rundi antara tak pakai tuan supaya biang pun nak tabiat dan biang pun nak pusing. Bawa lah kata yang pakai di mana yang tuan. Ambo kepayo yo mau pakai Intan nanti le ke siapa? Boyo ke kari itu. Lain-lain. Ha? Lain-lain. Jangan tu ini. Itu ni apa? Wah, sebari ni. Zaman macam tu. Itu banyak teman-teman boyo kan. Tuan ambo tuan Indo nak bayo je tuan petang. Tuan Indo makan comato lah nak. Mana tuan? Nak jadi buah perundiang yang buka ke tuan kini tu panjang berkerik sikit pakai sikit singkit tu punya tuan. Dikasih singkitnya kini tu setentang jo perundiang dari dusanak kita setempuh lalu pulang sebandong. Kok sekadar kata ialah berjawik, sekadar gayung ialah bertangkih. Cuman supaya rantak kau nak sadaram, lenggok kau nak sayun. Anak kebuah barinya nak duduk bayu tagak beramuh je tuan. Sampai tuan. Lain tu. Itu antara kecil yang tadi sampaikan tadi tantangan di sana awak dan setempuh ibu akan sulit ada awak bersama lakukan sama pemberian awak doa kami tentu di dunia nanti bu yang pasti sama diterima saja itu tadi itu pemberian Sampai Tan. Sampai Tan. Ya sudah. Kandak dia kandak boleh pita laku senati kami tuan.
Dah. Alhamdulillah. Intan betul ah. Perundian kembali. Main Intan. Dari sebantako berniak Intan lambo bawa bayo kato nyo pakai kadapan niat mamak kitoran 10 serta dun sana selingkah dua biliak dalam kucinan taguah. Rupanya lah rapik bulu bana sampai paham suku ada beliau mantah kambo ambo mantah sampai bagi Intan. Ala kantanyo kini itu setantanyo carano ada nang ketangah. Lai ka terima suku jo mulit namani joti na suci kola buah bari beliau Intan. Sampai Intan. Jadi bisa kacau belakang sana. Buat ni nak. Masa nasi alam sih. Yolah. Mengejar. Yolah. Yo mana Intan? Lai. Nah. Nak pergi gitu Intan.